angisawini but lento le iza usathana uza kimi uthi akunala uzoyithola khona mina uba ngangibambe ukuthi akunala uzozama khona uzothola khona imali ukuthi ungakhona indlela kuphela leyo ukuthi uzobhadala ikoloti zakho. Yes, inhliziyo yami ihleke kakhulu ukuthi ngifuna ukubhadala ikoloti zakho. Ikoloti zami mangizibheka it's more than 15,000 ngaleso sikhathi imali engisebenzelayo ayifiki naku 3,000 abantu bankoloti yayo angithi kulapha nale abanye sabathulile sebangidlula phela abasangibulisi nokungibulisa abanye sixabele nokuxabana ngixabene nefamily yami konke kwenzeka ukuthi manje oqala ukuthi wena uyamazi akusuJesu lo owase Calvary owase Siphambanweni. Bona uJesu gogo athi uzommukela uJesu wangempela lo wafela izono zethu. Amen. Ngazwa izwi elinjalo ifike enhlizweni yami emoyeni wami. Jesus. Maliqeda ukufika emoyeni wami gogo ngaba nokuthula ipeace enye nokujabula okunye ngiphume egate wakho lapha enkonzweni ngijabulile ngindlela ngibona ukuthi kulosithathu bengathi isande ngaba kusasa ndiwe bese ngizwa ukuthi nginenye ipeace nokujabula. Amen, 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 amen bangcwele, amen bathandekayo, amen izithandwa zezulu. Ngiyanibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, mama Tekwane lokhulumayo egameni lomfeli wethu Jesu. Bathandekayo sikhona ke la kwi-postcard yamatshe evangeli, i-postcard bazalwane evulelwe ubufakazi ngoba onendodana unobufakazi. Ivulela ubufakazi ke bazalwane ukuthi wonke umuntu emhlabeni azi ukuthi uJesu ungumkhululi. uJesu noma yipi inhlobo yamaketanga ekubophila uJesu uyayikhulula. Namhlanje ke bathandekayo silethele omunye usisi, omunye udade wethu la obeboshiwe naye imimoya ephuma emkhathini yamadimoni amakhulu asemkhathini embophile emgqilazile. Namhlanje uzofakaza ke bazalwane ukuthi uJesu umkhulule kanjani. Ake sikhulekeni ke bathandekayo. Akahlulwa lutho Jesu, akahlulwa lutho, akahlulwa lutho Jesu, hlulwa lutho. Baba wethu onamandla wonke isenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, impela baba, impela baba, impela baba, impela baba uhlulwa ilutho. Awukaze wehluleka, ungehluleka kanjani Nkosi Jesu? Wakwazi ukunqoba eGolgotha, ungehluleka kanjani Nkosi Jesu? Wakwazi ukunqoba eCalvary, wazwanqoba ithuna, wavuka kwabafileyo, wabandulela Nkosi abaphilayo. uNkulunkulu wethu engcwele, ungakwesobunene sikaNkulunkulu ngoba wanqoba ithuna uyaphila. Ingakho baba wethu engcwele unqoba konke. uNkulunkulu wethu onamandla lokuthiwa kunqobeki wena uyakunqoba. Siyabonga baba sisavula le postcard Nkosi yami sisazokhuluma. Sicela wena baba kuba sibe ispeaker sakho, ukhulume thwala lapha kade, ukhulume uNkulunkulu, khulume nesizwe sakho, khulume nabantu bakho, khulume nabantwana bakho ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha manje baba kuzobe phakahle. Jesus name. Hallelujah. Amen. Amen ke amen dade wethu, amen indodakazi yami. Amen. Amen. Igama lenkosi malibongwe. Amen. Hallelujah. Sisilana ngizwa ukuthi hey uze nendaba enkulu. Amen. Uze nendaba enkulu ngempela. Ngathi igama ubani? Ugama Usibongile kaMgcina. Usibongile Mgcina. Amen. Siyabonga Sibongile ukuthi ukhona phakathi kwethu imukeleka lana ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyezwa la ukuthi hey uze nendaba enkulu, indaba yedimoni elikhulu kodwa ke alikho idimoni elincane elakhishwe emkhathini ukuthi lizosebenza kubantu libe lincane. Wonke makhulu ngoba ayahlukumezana. Usisike bazalwane besehlukumezekile, esehlukumezeke yini lokhu kwakho lokho kushoyo?
addiction of gambling. Usulokhu ugqilazwe igambling. Amen. Ungowesifazane kodwa nje usugqilazwe igambling. Amen. Hey ya iyagqilazana yona kakhulu kunemshado ephelile ngalonto le. Kunemshado ephelile. Uthola ukuthi kwesisikhathi lento leli dibone lingene endodeni. Amen. Indoda ayisazi nje nokuthi ekhaya nje kukuthengwe nje ngishushushukela. Ayisazi nje indoda. Hayi ke mayingene kwesifazane inkosi yami suke kubenzima kakhulu. Ngoba kungcono mhlambe mayisendodeni ngoba unkosikazi uyakwazi ukufukamela abantwana. Mayingene kwabesifazane umuzi nje uyaphela. Uchithe kungena idivorce ngenxa yegambling nje. Awusilandise sisiwami ngesilizwe leli demon ngempela ukuthi kanti lihlosene emhlabeni. Amen. Amen. Ngiyanibulisa abantwana bakaNkulunkulu ngegama lika Jesu Kristu. Usibongile wakamgcina omukela uJesu Kristu. Ngithanda kakhulu uJesu Kristu. Amen. Amen. Ngizocala ngofakazi. Ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu kahle. Ukuthi uNkulunkulu ungisize kangakanani addiction of gambling bazalwane. Jesus. I was addicted with gambling bazalwane. I-addiction ibuhlungu bazalwane, ibuhlungu ngendlela enye. I-gambling yayo yonke into as long as kwi-addiction mase kwi-addiction iseyinzima seyibuhlungu. Amen bazalwane. Amen. So mina bengihlala ngikhule umntana o-right ekhaya nasekhaya ko-right. Yeah. Then inkinga le ye-gambling iqale ngisesemncane ngingena isikolo. Yeah. I think bengu-grade 9 or grade 10 angisakhumbuli kahle. Yes. It's been years now. I think mhlawumbe it's been almost 15 years. Noma kuyabe kuma 20 years nje yakudala lento lena gogo. Gambling. Ugembula nje. Igembula nje. Kuyimpilo yami. Kuyimpilo yami Jesus. Gogo. Bekuyimpilo yami bengubona ukuthi thina isibusiso zakaNkulunkulu. Hey. Ngeke uzongibusisa ngemali yethu ongayisebenzanga. Ngingayisebenzelanga. Isibusiso. Isibusiso ukuthi ngithenge izindlu, ngithenge imoto, ngibe nakho konke. Ngegambling because idemon leli lisakukhohlisa kakhulu. Umkhohlisa uSathane. Umkhohlisa uSathane. Okay. Then ngaqala umntana malume wami ehlala ekhaya. Agembula adlala amakhadi. Bekadlala amakhadi. Okay. Then makadlala amakhadi makeza nemali endlini angixoxela ukuthi nani uwine emakhathini. That's when ngizengaba interested khona ukugembula ngithi hayi igambling lena is interested iphana nemali. Yeah. Bekuyinto bengiqala ukuyizwa ngiqala nokuyibona. Then ngaba interested ngimbuza ukuthi nani mangibuye esikoleni ngene isikole ngimbuza ukuthi nani mangibuye esikoleni sengiyazi ukuthi nokuthi udlalela kuphi. Mangithi ukukhumula ngiyahamba ngiyadlalela khona. Then ngidlala nami ngidlala ngiwina. At first le nto bazalwane uzoqala uwine. Uqala uwine. Yes, uqala uwine. Usho ngamanye amagama iyakusondeza. Yes. Iyakuhohela ukuthi nani lento le iqiniso. Yeah. Lento lena isibusiso. Yokupha leyo misondo leyo icreate leyo nto leyo enhlizweni yakho ngaphakathi ukuthi isibusiso lento le kwasi everyone uyazi nje ukuthi imali siyayithanda. And into ehlanganisa imali uyibona nawe ukuthi imali nayo uyibona kwisibusiso esiphuma kuNkulunkulu. So ngokuthi sikhule singayazi kahle ukuthi isibusiso zakaNkulunkulu yini zibuya kanjani kanjani. Into kwisibusiso asiyazi kahle manje. Into enye efaka imali sibona kuyisibusiso asiboni ukuthi kune danger. Kunamanye imimoya kunamanye imimoya kuyo. Yeah. Le mali leyo amen bazalwane because izwi lakaNkulunkulu lithi singathandi imali. Yeah. Ungathandi imali. Imali inesono. Lapha ya ku First Timothy chapter 6 verse 8 sizoyifunda. Sizoyifunda. Amen. Then again kwenzeka ukuthi lo nyaya ke sengiyaziyela ngesikhathi makanyekho sengiyaziyela ngithi sakangibonisile. Yeah. Sengiyaziyela mina ke sengizidlalela ngidlala ngiwina. Bengiwina gogo ngiwina ukuthi mhlambe iluzi bengaya
iluzi bengingayazi bengiwina Yeah. because bekuyi-attraction yakhona ebengi-attracta ngayo ukuthi Yeah. lento lena iyaphila inamandla Yes. yimi into ebengiyibona ngakhona. And then kwenzeka la isikhathi sihamba ngisesikoleni angisana ne-focus esikoleni. Into lena iyakhrita ngenhliziyo yami ngiyayithanda sengiyayithanda. Okay. Imali lena yo sengithanda imali manje kakhulu kahle sengithanda imali. And kuyiyo into engiyibona ukuthi yiyo ephana ngemali. Yeah. Nanoma ngathola umsebenzi mhlambe kuphi nakuphi iza ngaleso sikhathi ngiyena isikole indaba yomsebenzi lo ngingayicabangi. Ngithi hayi into le ngifakele imali then ngihambe lo ngihamba le ngiwina yahamba isikhathi sahamba isikhathi ngaze ngafika ku-grade 12. Yeah. Mangifika ku-grade 12 ngafeyila i-grade 12 because angifocus esikoleni. Yes. Ngiyalala ngiyavuka ngicabanga lento. Yes. Koko ukubonisa ukuthi lento inedimoni le mina angithi bengidlala amakhadi then ngacreate ngafaka okunye kuyi-sports bet bayibiza i-sports bet ne-Hollywood. Sport bet. Yes, i-sports bet. Okay. Sport bet Okay. ne-Hollywood ama-lucky number. All right. Ngidlala amanamba lapho. Usudlala amanamba la. Yes, sengidlala amanamba Okay, seziyi-2 okay. manje sengizibhala sengizi-2 and sengifuna imali eningi because lena ngiyayibona ukuthi lena yamanamba iphana ngemali eningi. Yes. Because ngayicala ngidlala ngiyakhumbula manje ngayicala ngidlala iLotto lena edlala kuma-Shoprite ku-Pick n Pay ku-Boxer. Mangiyiwina ngiyayibona ukuthi nana hayi ngwina imali encane mangingene nge-3 number ngesinye isikhathi ngithola kuma-45 rand awuma-35 rand. Then kwaba ngaba nolwazi lokuthi lena uma ubambe i-3 number nge-5 rand kuyakhonakala ukuthi uthole ngaleso sikhathi bothola kuma-1,300 and something noma 1,500 angisakhumbula Nge-5 rand. Nge-5 rand. Then leyana yase-Pick n Pay sidlala ngabo bekuyi-250 or bekuyi-3 rand angisakhumbula ngaleso sikhathi. Then kwenzeka ukuthi ngithele nginemali lena akuyiyeke lena ngayiyeka lena i-national lena sidlala umuntu onokuthi ayidlale. Then ngangena kulena sengizibhalansa ziyi-2 Yeah. namakhadi. Ngayidlala le nto bazalwane ngaba nefoni ngayifaka kwi-app yakhona ngayifaka nasefonini. Yeah. Ubungozi balento bazalwane ukuthi inedimoni ukuthi ngibone namhlanje ngoba uJesu ngikhululile kuyo. Amen. Into ukuthi uNkulunkulu uza kithi ngamaphupho. Izinto ezimbi mazenzakala empilweni zethu sizibona uNkulunkulu usixwayisa ngamaphupho. So lento inalento bayibiza i-dream guide. Bese ne-dream guide yakhona. Okay. I-dream guide yakhona angithi ama-lucky number it's 1 up to 49 masidlala. Then uyakhona ukuthi utwist amanamba. Twistela amanamba. Yes, mhlambe amanamba udlala i-3 i-17 ne-35. Yes. Uma udlala i-3 number. So ama-lucky number la ane-meaning. I-number 1 ine-meaning yakhona ukuthi i-number 1 imele inkosi, i-number 1 imele igazi, i-number 1 ukuthi ama-meaning wonke. Yes, inamba inegama layo. Yes. Okay. So ngizoyenza i-example ngama-number a few anobungozi ukuthi so angithi babiza dream guide. Yes. That means uma uphuphile ebusuku lele mawuphuphile you take this dream guide. Uthatha le dream guide ubheka iphupho lakho ukuthi lihambisana nenamba yiphi. Okay. For example mina ngaqala ukuphupha ngigijinyiswa inyoka enkulu angazi le nyoka bayibiza i-cobra le ngathi blood la behlala khona ekhaya ngasemuva ngasekithi kune-ground la kudlala labantwana i-ground. Sengibengathi ngingena kuleko besitabula bus khona ukuthi singene ekhaya. Then bengingena kule ground mangibheke emuva ngibona inyoka ngigijimisa iyenza ikhanda lakhona so then ngigijima ngithukile ngigijima mangizofika la ngathi kunala ngiwa khona manyiwa ngibheka ukuthi niseyikuphi kimi mangithi ngiyabona naye ngikhona ukuthi ngizivuse ephupheni la ithi ivula umlomo iyangiluma ngikhona ukuzivusa ephupheni. Then mangivuka ekuseni ngivuka ngithukile. uNkulunkulu nyamazi ngiyathandaza kodwa ngenxa yokuthi lento ngiyayithanda i-dream guide ngithi le phupho leli
isibusiso Oh, esiphuma inyoka. kuNkulunkulu yes ungiphe inkulunkulu ukuthi ngibheka ukuthi mangibheka le nyoka le ku-dream guide i-32 Oh, right. i-32 njengoba ngithi nama meaning Yeah. i-32 then ngithatha i-32 ngibhala Yabhala phansi 32. Yes. then ngiyabheka ukuthi la bengigijimela khona bengigijimela egrawundini Oh, ngiyabheka igrawundi ukuthi ine-meaning yakhona lapho ukuthi yini lapho ngiyafaka lapho amanamba ngiyawabheka ukuthi ahamba njani ngibheka nama-result aphume izolo then ngiyahlanganisa lapho ngiyabhala ngiyabhesha ngiyobheja into enjalo nini ngiphupha ngilelo umuntu wesilisa yeah. ngilelo nomuntu wesilisa mawubheka ku-dream guide Kulama namba lawa Kulama enyoka lawa u-30 something winning. u-32 ngesinye isikhathi ngiyawina ngesinye isikhathi ngiyaluza Okay. yes so angazi mina ecabangeni ngami ukukholelwa ngami ngicabanga ukuthi ama-dreams aphuma kuNkulunkulu kanti ama-dreams aphuma kusathane Yes. ngewe ukuthi usathane uza kuvala ngakhona ukuthi ungaboni ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nawe ukuthi ingozi seyikhona la. Yebo. Amen. Then-ke ngesinye isikhathi amaphupho la ngiphupha ngisemanzini ngingena emanzini ngiphupha mangingena emanzini engathi ngibona inyoka manje lapho amaphupho la ahambiselana sayeza kanti uNkulunkulu ukhuluma nami mina angiboni ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nami angasindiswa ngaleso sikhathi because uNkulunkulu uyathembeka bazalwane kumuntu ukusuka nje ubuncaneni bakhe uyathembeka kakhulu nawe then-ke kwenzekela ukuthi mina mangiphupha amanzi mangiya ku-dream guide i-3 khona 3 Yes. ngithatha lamanzi inyoka la ngiyasifaka ukuthi 32 Oh. yes lapho emanzini lapho uthole isikhathi ngiphupha ngibona ukuphuma umuntu wendoda like inyanga Yeah. engathi mhlambe inyanga mawuyibheka kahle iphupho lakho ngathi mhlambe ngizo-initiate ngathi fanele ngibe umuntu ukuthi oyofakwa emanzini ngiyo-initiate-wa ukuthi ngibe inyanga or something Yeah. but mina ngizoyithatha le phupho leli ngilifaka kule naki number Yes. ukuthi Yes. isibusiso lena Oh. ukuthi ngiyobamba ngayo All right. then ngiyabheka ukuthi inyanga inamba yakhona ngisaphumula inyanga inamba yakhona yini ngiyafaka i-3 number ngiyayifaka nini ngiyaluza nini ngiyangiwini nini ngiphupha ngilalwa umuntu wendoda Yeah. ihlala lokuyiza le phupho leli amaphupho Ngamabhola. amabi wakasathane lawo Kodwa wena ucabanga ukuthi mina ngicabanga ukuthi sibusise ngiyawathatha i-dream guide Okay, senze ngizazi nge-card of form 1 to up to 49 le nto lena mama umsebenzi wakho ufana nomsebenzi ophiwe ufana ukuthi nani uphile uphumela phambili emsebenzini ucabanga wona. yes ngicabanga yona nje Akusekho kuyo. nanoma ngithandaza Manje ngoba awusebenzi le mali yokubheja uyithatha. le mali yokubheja Ngoba every day kusene imintambama uyabheja imali kodwa uyithatha. imali yokubheja njengoba ngingasebenzi umama bangangithumile emashopho ngiyothenga igrosara because ngiyothenga igrosara umama uyasebenza ngiyothenga igrosara into mhlawumbe ithi impuphu ithengiswa 50 rand Yeah. mina ngizothi impuphu yi-75 rand Oh, Ngina uyazalisa 25 la yes, mama. ngiyazalisa. All right. Ngine-25 rand yani Yeah, usune 25 manje. igrosara angithi Yeah. umama ungibhalele ilist igrosara ngiyethenga so mangiphuma lapha into yena enye ngiyayiphuphusa Yeah. iy'liphi ngiyazithatha ngiyazilahla akaziboni ngimtshela ngomlomo ukuthi lokhu imali ingaka iza ngimtshele ngomlomo ngiyafika ngithi igrosara mhlawumbe bayenze i-1500 mina ngithi igrosara yenze 2500 mhlawumbe noma ngithi igrosara yenze 2000 ngine-500 lapho mina ngaka umama ungiphe ngaka ngibuya netshintshile ngesisikhathi angimuphi yokumuphi itshintshile ngimupha encane Yeah. yes iqale kanjalo njengoba ukuthi ngingasebenzi then nama-boyfriend ngapha ngiyajola Okay. ngiyajola ngiyathandana ngifuna imali Oh. and angisajolela ukuthi umuntu ngiyamthanda Uyamthanda. Okay. sengijolela ukuthi nani umuntu angiphi imali Uhambe nanoma angathi nani ngihlangana naye siyolala ngizoya Yeah. ngilale naye ukuthi as long as ngithola imali imali. into ezongifakela Hayi nemali ukuthi uyothenga impuphu uthenga ushukela. Uyisa kuye futhi usathana. yisa kusathane futhi Okay. ngiyidlula. Okay. Because mangingabheshanga ngathi kunento ephumile kimi ngathi party ephumile Hey, uyagula. ngiyagula koko ngiyagula Awujabuli. angijabuli Oh my ngilala God. kabuhlungu nenhliziyo ebuhlungu kabi ekuseni ngizofuna ukuthi nani imali ngiyifuna kuphi ngesinye isikhathi sengingena manje sengingena ngithi seyikhulile sengingena kwi-game sengingena kwamachonisa manginganawo lama-boyfriend ngesinye isikhathi siyacabanga ngithi wazi ama-relationship Yeah. uyaxashanwa Uyaxatshana. yes then omunye ngesinye isikhathi umuntu angafuni ukuphi imali yakho anyeke uzomenze nix Yes. ngaleso sikhathi kulele
and wena uye kuphi uyofuna imali ngithi Yeah. amen. Then ke kusuke ukuthi kube into ukuthi Manje mangabe umama ekunikeza imali ethi hamba uyothenga igrosa ufika ushiye le grosa wena uthathe le 500 wena uyogembula ngayo yonke le 500. Amen. Ngikubula ngayo yonke. Manje wina malini ngale 500? Angithi manje ngiyahlukanisa. Ngithatha i250 mhlawumbe ngithi ngithatha i250 ngidlala amakhadi. Yeah. Noma 800 ngidlala amakhadi. Amakhadi ngiyabona ukuthi ngiwina boma. Ngihambe nge300 ngizowina boma 500 ngiwina 200 kuphela. Alright. Ngesikhathi ngiyaluza. Manje seyenzakala ukuthi mase ngitshontsha nje sengiyaluza. Angisawini nje ngaqala. Masuntshontsha manje. Yes, mase ngitshontsha seyikhulile angithi manje seyikhulile enhlizweni yami. Seyakubona manje ukuthi yeah, seyakubona manje ukuthi ungenile. Sengingenile akusana kuphuma. Awusawini manje. Ingipha namazini ukuthi there is no way la uzothola imali khona ngaphandle kwalento lena. And ngaleso sikhathi noma ungasawini manje awukwazi ukuyeka ukuthi uyofuna umsebenzi. Iyangiduduza yona iyangitshela ukuthi nani mangawinanga namhlanje uzowina kusasa. Ibusiso zikaNkulunkulu ziza kanjalo azizikalula. Oh, iyakutshela lento. Yes, kuna spirit esikhulumayo nami ukuthi siyangicomforta sikhuluma nami uzwe kahle ukuthi lo muntu uyangirezinela ukuthi hayi kusasa ngizowina. Yeah. Ngibona ngempela ukuthi kusasa ngizowina okundlula lo namhlanje. Ungawini futhi. Phinde futhi athi kusasa. Everyday kusasa. Everyday kusasa. Manje angazi ngalesikhathi mase ngiwina. Angazi kusuka ukuthi kwenzakala ukuthi yilo le demona elingiphayo ukuthi ngiwine mhlambe lingafuni ukuthi ngibe uzogive up manje phela manje. Liyavuselela. Usuzoqala phansi kakhulu manje. Amen gogo. Alright. Iyo le usathana unamaqhinga. Kakhulu gogo kakhulu. Then ke kwenze uwine malini nje uwine nje imali impela. Emakhathini bengawini makusha ngiwinile kuma 1000 rand. La kwi-gambling. Lala kwi-gambling ngesikhathi mina akuma 2000 5000 ngingaphumula babe ngiqala ngijabule kakhulu. Ngawini 5000. Okay. Yo le 5000 ngiyangijabulise ngathi ngiwine 500000. Ngendlela bengijabule ngakhona khosa ngathi sokuyisikhathi nyane side kakhulu sengidliwa. And mangibheka ukuthi le 5000 mangiwinile. Oh lento le isile lento lena. Ifana nomchina. Amen. Ukuthi uyafaka ufake mase ibona ukuthi usufaka emalini isiyakuwinisa ukuthi ukuthola kancane ukuthola amandla ukuthola amandla uqeda uqale phansi futhi ubuye and mawubuya manje usuyaluza isizoyilanda le mali manje bayilanda gogo ilanda double triple ilanda ukundlula le uyayiphenga khona because uma ngibheka khona mangibheka nalendlela bekwenzakala ngakhona unyaka wonke from January ukufika December uthola mhlambe ngiwine mangibheka kahle mhlambe ngiwine 2000 ngesikhathi ngiwine 500 ngesikhathi ngiwina 5000 leyo gogo ngiwine kuma 8000 12000 yeah ngonyaka not ngelanga eli1 noma akwenzakala ukuthi angazi ngiwine more than 12000 ngelanga angazi ngiwine more than 10000 and ngifuna more than 10000 ngifuna ama 50000 usuluyifunile ngifuna ama 50000 ngiyaphusha ngifuna yes angithi kuthiwa uNkulunkulu into enye nenye uyiphushe ngiyaphusha ngifuna le mali lama 100000 ama ini manje ekhaya ukazi umoshela ukuthi ekhaya ubuyimali uyithola kuma boyfriend nje nokuboleka kubantu usathane wabona ukuthi nani okay uyanqoba ngesikhathi uyakhona ukuthi abhadale abantu laba because manje bese ngisebenza kwafika lapha ukuthi sengiyasebenza sengiyasebenza divide imali yami enye iyobhadala ikoloti enye iyekhimlini ngesikhathi ngibabhadali manje konke manje uyasebenza ubhadala ikweletu udlala igambling futhi ekhaya usathengi lutho angithengi lutho angithengi lutho okay akuna lutho angithengi netiye ile zinto nje zombili ile zinto lezi zombili ngesikhathi manje ngisababhadali nalabantu laba ngiyogembula then kwenzekala ukuthi nani uyabona usathana ukuthi hey ngapha ngaphandle uyakhona ukuthi aloku abalance waza endlini manje wantshontsha endlini manje ayotshontsha endlini manje angithi ngibe lo ngicala ngalesa sikhathi ngingasebenzi ngilonginyi ngitshontsha imali kamama ngalendlela encane wangipha isibindi usathane ikhathi yami le salary le bank selihlala kumashonisa omunye abanye abamashonisa
abafuni ukuthi umboleka imali ufuna iprove ukuthi uzothola imali yakhe. Yes. Akafuni into lokunani abantu bayasogolisa abaphani ngemali ufuna iprove. So ngimuphi ikhadi ne-ID. Ikhadi yami ihlala kuye. Umashonisa lona. Inyanga mayiphela uyolanda imali yakhe ebhanka. Ongipha i-change. Nanoma mhlawumbe i-change ayikho. Mhlawumbe imali engiyiholile ngiholile usaka 2000 noma 3000 makathathe yonke. Ngiyaya futhi uyanyipha futhi. Uyakunika futhi. Lokho ihlala kuyikhadi. Iyahlala ikhadi igogo iminyaka. Ihlala kumashonisa ngiphila leyo mpilo leyo. Nginomntana. Sengiyasebenza nginomntana. Ikhadi yabantwana ihlala imbokoleni. Ikhadi yomntana ihlala imbokoleni. Okay ke. Manje wazi ukuthi nani sokunzima ukuthi ngesikhathi uyamfuna lo mashonisa ngelanga lelalo lomholo awumtholi. Okay. Awumtholi ufuna naye mhlawumbe emabhanka uyokhipha leyo mali leyo. Then okay. Ufanele ube neplan B. Uthi bona la kutshela ufanele ube neplan B. Ufanele uyodlala. Isikhathi siyahamba phela. Sokulate. Yeah. Late. Kuba nento le ukuthi uzolindela umashonisa. Uzolindela umashonisa lo yenza iplanning. Iplanning ukuthi abantu abaningi bayangazi community ukuthi nani angibhadali. Awusabhadala abasaniki imali. Ngoba vele umuntu ongabhadala kaningi imali. One way ukuthi ngiye endlini. Mangifika endlini ngitshontsha imali yakamama yakasisi. Mama ngifika endlini gogo bengihlala nje. Ngithi kusami imali lebekwe kuphi? Ngiye kamereni. Ngiyafufunela gogo yazi mangisuka lapho la la ngiyakhona eOldropini. Ngizobheka kayi 1 2 uyoyilanda. Yes, kayi 1 2 3 9 yafika ngiyathola. Yes, ngithathe yonke. Sihlala sibani endlini. Uma ikwenzeka ukuthi uyabuzwa imali kuphi. Ngiyathula. Mina ngazi yini okhuluma ngqala. Yo mina ngazi mina itsho imali ngifihle imali. Imali ngiyazi uma seswami ubhuti ambazalwa balwe ukuthi umuntu siphila nesigebengu sengazazi ukuthi ubani leso sigebengu. Ngithatha imali kaMama. Yo manje sokufika ukuthi mama uyangithuma ama-society. Ngitshontsha imali ye-society. Awuyibhadali society. Ubhadali society. Ngibhadali society. Ama-society ayalapsa. Ayalapsa uma mangazi. Mangibuya nencwadi ngiyathatha mina ngifaka le kude. Awutshengisa ukuthi ngibhalwanga ukuthi ubhadela mama ngibhadela. Yo. Sengenzisa into yamasinyane ukuthi kunento engathi busy ngayo ukuthi angangibuzi ngale yancwadi leya. Noma i-proof of payment naye ke ngokuthi uyangithemba ukuthi akangithatheli ekhanda kakhulu akangibuzi kakhulu. Then ke nini ngithi hayi idimoni isathana uthi uzoyilungisa le ndaba leni. Fanele ukuthi uzothi mawuthola imali uzoyikhava le mali alright uzowina. Uzowina. uNkulunkulu lo wangitshela lento lezo. Ngithi inkuzi malanga le idimoni. Mase kwakho ngiyakhuleka. Hayibo ngiyakuthanda ngiyakhuleka. Ngicela uNkulunkulu ngithi angiphe ibusiso sale. Manje sengithanda ukuthi Nkosi yami Jesu ngithanda ukuthi uNkulunkulu ngifaste nokufasta 3 days. Ngithi ngiphe amanamba impela amadimoni ayafasta. Gogo ngithi fasta amadimoni abadlala abazana nabakwazi ukufasta. Amadimoni ayafasta amadimoni gogo ngempela. Then ke mangidlwe kakhulu into yokucala ngiyakhala gogo bengumuntu omunye bengikhuleka but nje angazi ukuthi bengimbiza uJesu bekunenyile iculo bebalithi ngisakhumbula ngobani ucula leculo uthi there is power in the name of Jesus to break every chain. Benginalo efonini leculo leli. Kodwa lelo culo lelo wena makade ucula ubungasho lo Jesu wale ngesiphambaneni baningi phela uJesu. Ubusho lo bengazi ukuthi ngikhuluma ngoJesu. Ubusho lo bengazi ukuthi ngikhuluma ngawuphi. Bengiyazi nje ukuthi iculo leli lisho njalo. Mina ngicabanga ukuthi ngikhuluma ngalo Jesu osesiphambaneni. Manje ngale ndaba yakho ke usungitshontsha nemali ye-burial ekhaya. Sewutshontsha nemali zokudla zamagrosa yonke lento usuntshontshela umama wakho nje ngale ndlela. Ngitshontsha nemali yepension umama uyangithuma ngiyomkhiphela imali yakhe yepension sakahola ipension. Ubhuti ngesikhathi ufaka imali uyasebenza uhlala eMiyathoni ufaka imali yokuthi sithenga ukudla asithengele ukudla. Yimi uyelanda uyisela ngeStandard Bank yimi uyelanda ngiyayidla. Angisabuyele endlini. Ngisabuyele endlini. Khosi imali ayikho. Ngesikhathi mangibuyele endlini ngikhuluma mangumama ukuthi nani ngithi bayitshontshile bangithathela imali ngise bank mangicatha ukuphuma ebank umuntu nawe uyangikhulumisa mangithi imali inyamalele
uMasilamusi Inamanga naleli demon lakho. kakhulu kokona amaqhinga Amaqhinga. amaqhinga uhlala ukhuluma amaqhinga Uyimpela. ucabanga amaqhinga ebusuku nasemini ukuthi uyothini uyenza njani Jesus. then iba la into lokunani ngikhuluma manga ukuthi ithathiwe manje umama sakayibona kusasa mase itshontshiwe futhi noma inyanga elandelayo ngizothi ke kuphi itshontshiwe futhi angisakhoni manje ngiyolala kabangani angisakhoni ukuya ekhaya umama ukhathazekile ngabo ngilala kuphi ngilala emakhathini lapho and mangilala emakhathini mase ungalifana imali emakhathini akusakhonakala ukuthi uhlale lapho Nabo basafuni. awusakufuni because awunamali uhleli uyageza lapho uyadla isikhathi uyacela so umuntu ocelayo uhlala ucela ukuthi ngicela ngithekele ukudla kuthi bengiphila leyo mpilo leyo engathi ngiyiphaha engathi ngiphila ubuphaha amen indeni umama wafika isimo sokuthi mase ngidla imali yakhe epension ngikhumbula one day ngathatha ikhathi lakhe leli ahola ngalo angithi ikhathi lami lihlala kumashonisa ngathatha ikhathi lakhe ngalimusa emashoniseni angithi ngiyazi iphini yakhe ungithemba ngephini yakhe ngiyazi iphini yakhe ngiyahamba ngithi umama wami uboleka imali uboleka 1000 rand lo mashonisa lona ikhathi uhlala sangithemba ngoba inyanga nenyanga uthola imali yakhe labana basangithembi laba abanye bengiboleka imali ngomlomo then ke uyanginikeza ukuthi umama ungithumile makathi kimi ngizonomama ngithi mama umuntu ogulayo umuntu ohleli phansi anyeke kakhulu umshayezela ukuthi unless wena uya anyeke ayakanaso isikhathi leso usifunele imali uthanda imali ufuna imali esidlwe ngisaphethe ikhathi ne-ID yakhe umama hamba nayo akafuna ikhathi kuphela Yes. lizohlala lapho then umama inyanga mayiphela ubekabhatala iLewis ubekabhatala amasofa noma bekabhatala ihaka ngisakhumbule kahle bekabhatala ini ekhaya noma kumdivide kunento bekayibhatala yaseLewis kanti kayobhatala iLewis kwafika leso simo ukuthi manje fanele ngikhuluma iqiniso amaqhinga aphelile akunanto engizoyikhuluma ukuthi ngizothini njengoba ngihlala ngikhuluma amaqhinga mihlale ngithi mama ambeka phansi ngithi mama kunjena nje ikhathi yakho umama wacisha afika wamela inhliziyo umama namhlanje unenkinga yenhliziyo ngengazenza ngaleso sikhathi angifuni ucamba manga lapho ukuthi unenhliziyo leyo because manje uyazibuza ukuthi nani lo mntana kwenzekeni and uyazama ukuthi angiphe lokho engikudingayo but nanoma ngisebenza akukhonakali akazi ukuthi nani idemoni leli lento lokhuluma ngayo hayi ukuthi ukhuluma ngayo usumncane noma usungaka sengimdala sengimngaka ngoba kodwa manje sengikhuluma ngento esengimdala nje okay angisakhuluma ukuthi ngaleso sikhathi sengiyenzela ebuncaneni sengiresponsible ukuthi sengiyazi into wrong right but angiboni ubuwrong baleyo nto lebengiyenza okay angiboni then kwafika ukuthi nani siyaya lapho mama uthi nani masiye lapho la ikhathi yakhe ihlala khona la iye khona lo bhuti loyo wathuka nomama manje sokuyathukana manje uba ubhuti lo uthi nani mina ngithathe imali yakhe so ikhathi le kwenzeka ukuthi bengiboleke imali i500 lapho imali encane because angithi ngiyasaba ikhathi la kamama so nekhathi lami lilapho ikhathi lami sengithathe i-accidentally ukuthi imali eningi endlula umholo wami le mali le makayithola emholweni wami uthola ukuthi mhlawumbe iyashota mhlawumbe ishota nge1000 rand so le 1000 rand uyithatha ekhathini la kamama yaba ningi indlela leyo then ke umama sekaya lapho uyokhuluma nalo baba ukuthi ikhathi lami mina uyithathelani imali esesikolotini sakasibongile because manje ikhathi lami angithumanga umuntu kwaba into lokuthi nani ubhuti lo kuyaliwa manje umama kusastradeni ukuthi umfirifiri into eningi endlulisele nkosi yami usathali ngoko uzadlala ngawe uzakwenza into enye engathi awuthathi kahle ekhanda and mawuqeda lapho uzoba lobuhlungu ukuthi lento le uba namahloni kuthi exposed entweni ezimbi mara kusasa mawuvuka into le yenzeka izole usuyikhohliwe usuyakhona futhi usata so unesana naleti addiction lena so kwenzeka ukuthi nani senyaluza manje angisawini total senyaluza angisawini but lento le iza usathana uza kimi uthi akunala uzoyithola khona mina uba bekangibambe ukuthi akunala uzozama khona uzothola khona imali ukuthi ungakhona indlela kuphela leyo ukuthi uzobhatala iikoloto zakho yes inhliziyo yami ihleli kakhulu ukuthi ngifuna ukubhatala iikoloto zakho iikoloto zami mangisibheka
It's more than 15,000. Ngaleso sikhathi imali engisebenzelayo ayifiki naku 3,000. Abantu bankolota angithi kulapha nale. Abanye sabathulile sebangidlula phela abasangibulisi nokungibulisa. Abanye sixabele nokuxabana, ngixabene nefamily yami. Konke kwenzeka ukuthi umama mayizaba wesilento le umama wangithathela ifoni. Wayenza i-credit card eHoolworths. Wangithathela ifoni, makangithathela ifoni ngendlela ukuthi nani idimulela lizakwenza ube nesibindi esinye. Makangithathela ifoni i-credit card maba kupha angithi baloada imali ekhathini. And then imali le wena uyayikhipha uyisebenzisa everywhere la ufuna ukuyisebenzisa ngendlela uyisebenza ngakhona. Then ngayikhipha babamupha i-4,000 umama noma i-5,000 angisakhumbuli. Then wangithathela leyo foni leyo ngendlela umama bekangithanda ngayo. Ayenze izinto ezinhle lokhu mina ngimuzwe ubuhlungu. Then le credit card le sekuyisikoloda ngithi sesifanele ukuthi sibhadale inyanga nenyanga. Sibhadala ubani kuye imali yakhe epension. Ngiyasebenza lapho nalapho nini nyasiza ngenyanga. Imali ye-credit wayithatha nayo. Imali ye-credit ngayithatha gogo. Nefoni konke. Imali angithi umama ngithungile ifoni. Umama mali ukabhadala. Mina lo ngithatha imali leyo. Wabhadala credit card. Ngiyazi phini yakhona. Manje uyikhipha kuyi-credit card yase-Absa. Uyikhipha but yaseHoolworths i-product yakho yaseHoolworths. Uyikhipha ngibeyikhipha angazi umama. Uma wena uqala ukuthi isikolo siyaphela. Kanti isikolo asipheli, isikolo lokho siba phezulu. Nini angibhadali ngise egambling. Bayamfonela ngithi unambala amanamba akhe. Uthi mama ubhadalanga. Umama athi angibhadalanga kanjani ngibhadele. Angibhadalanga kanjani ngoba ngibhadele ngithumela umuntu ayobhadala. Mama sithumelela ama-proof of payment ukuthi ubhadele. Uyangibuza sibongele ekhanda ngithi mama ngibhadela abantu labahlanya laba angithi bafona. Akusumuntu ozoza la endlini. Bazophala ukuthi nana ambonise ukuthi nana awubhadala ngakho. Ngani ngithi angabathathele ekhanda labantu laba. Ngiyamsusa lapho. And lethi manje lemeza ukuthi naye asuke. Uyangilalela uyasuka gogo. I-credit yamama yaba nesikoloto esinjalo ke. Umama akazi ukuthi kwenzakalani, isikoloto asipheli. Unokuyalo ukuthi isikoloto asipheli, akazi kwenzakalani nge-credit card yakhe. uNkulunkulu mama then lento lena kukhona manje lena i-credit card ngikhuluma into ya last year. Last year. Ya last of i-credit card ya 2001. From 2001 to 34. And 4,000 uma uyibhadala ngama 300 gogo. Imali encane kabi ngama 400 ngayibhadala ngama 400. Iphela unyaka uyaphela i-credit card. Manje sokuyi 4 years. I-credit card ayipheli. Sokuyifeza until last year i-credit card ayipheli. Then kwenzeka ukuthi nani okay umama siyalwa lento le. Lokho ngiyivimbile ngiyayivala. Mawuphulile ngiyayivala. Nini ngithatha ifoni ngiyabona athi sengiyawazi namanamba khona bafuni. Ngiyathatha yini uphendulayo. Ngikhuluma umama akazi isilungu kahle. Yini ngikhuluma nge-English manje ukuthi angazi into engikhulumayo ukuthi ngithi hayi umama unenkinga sizobhadala ini ngiyakhuluma ngendlela engikhuluma ngayo mina. Ngesinye isikhathi ke bamthumelela ama-message eHoolworths nge-WhatsApp mina yimi owaphendulayo. Ngiphendula into enye nenye. Ngande way usathani sengakhona. Then kwenzeka ukuthi nani la bengisebenza khona kunomunye intombazana wangibizela enkonzweni ukuthi nani ngize enkonzweni ukuthi ngize ngibone ukuthi lento le isibusiso kaNkulunkulu. Manje senginedoubt sengiyakhosina ukuthi no le hayilana kunento enzakalayo lena kunento hongo lana hayi akusizi into kaNkulunkulu le. Manje ke mawusungene kangaka impela ungasakwazi ukuphuma uphumile manje. Kokho khona manje ngiphumile ngamandla kaNkulunkulu. uNkulunkulu unamandla akahlula lutho. Yes. uNkulunkulu unamandla akahlula lutho gogo. Ngiphumile khona manje. uNkulunkulu ungikhululile. It depends ukuthi ngize ngabona i-podcast yakho ku-YouTube. Yes uphana nge-testimony yakho ngathi uNkulunkulu wami kwaba nespirit sami sokuthi iya enkonzweni lana impilo yakho izokhululeka lana. Yes. Lo moya lona kwaba nento ephuma ngaphakathi kimi and mangiceda ukulalela i-testimony yakho yonke ukuthi uma ukhuluma
lama uqala ukufika emajini 92. Okay. Ngilalele leyo testimony leyo. Okay. Ukuthi nani waphuka abantwana basha ngathi Nkosi faith engaka umama lo ukhona umuntu one faith engaka emhlabeni ukuthi athembe uNkulunkulu ngendlela enje ukuthi akudwa amaphilisi ngathi ngiyayifuna lenkonzo lena. Then ngathola ama number phone lapho ku podcast egcineni. Ngafona ngayenza appointment ngakhona la ku last year. Yeah, last year. Ngifaka iappointment ngenze appointment until ngiyabona usathane akafuni ukukhulula. Usathane Mabona ukuthi uyakhulula akafuni ukukhulula but uNkulunkulu yena ngathi manje isikhathi sifikile sokuthi ukhululuke uzokhululeka. Yes. Akuna usathane ozama ngaphambili noma kungenzakalani. Then ngafika ukuthi kwenzeka ukuthi nani ngithole appointment ngizohlangana nawe. Ngayithola appointment ngeza mangifika lana mina into engiye expectile ukuthi mangiza kuwe uzongibeka izandla ukuthi leli demon senyabona ukuthi nani idemon uNkulunkulu besakhuluma siyabona manje. Yes senyabona ukuthi sekuyi addiction lena. Yeah. Because it happened ukuthi mangizayibona kuzokwenzeka ukuthi nani umntana bekaya ku farewell last year asuka from secondary aya ku primary aya ku secondary manje bayenza lama farewell. Kwenza ukuthi nani ubaba wakhe umuphe imali yeteli yecathulo abantwana bathenga amateki angazi bekafuna iJordan 4 noma yini amuphe i2000 koko ngayidla nge3 days le 2000 kulelo wiki ngayidla nge3000 yaphela kwiGamblin 2000 kuleyo viki efanele aye kufarewell. Uma mama kangibuza ngemali nomntana ngithi imali yakhe la kulosisi bengithatha bengishonisa khona ngithatha imali khona ngithi mama lo uze wafikela iclient lathi ufuna imali ngamboleka imali leyo ukuthi nani ngibona ukuthi nani isikhathi sokuthi nani ifewele sekudenyana. Ngikhuluma lamanga lawo manje nangu umuntu iclient yakhe ayisambhadala ngathi imali ihambe kanjalo angikhulumi ukuthi nani imali iyekuphi. Amen. Then ngayibona ukuthi this thing la lana ungathi nomqonda usenze umqonda ukho akazenzeki into enje and la ngikhala khona nje wena usafuna ukubona imali mawubona imali nje wena uyisenda kuma chini ngibona imali ngiyahlanya unika usathana imali. Okay bekuyinto njalo mangibona imali nginika usathana imali. Then kwenzeke ukuthi njengoba kuthina ngizofaka iappointment mina ngiexpect ukuthi uNkulunkulu sakakhuluma nami wangitshela last year ukuthi nani lento akuseyakhe angithi mina ngiyezwa manje ngiyezwa izwi lingitshela ukuthi nani into le phuma kuya kuseyami into le yaphuma enhlizweni yami yaphuma yangena lana ngazibuza ukuthi ubani ukhuluma nami ngithi uNkulunkulu uNkulunkulu makathi akusinto yakhe le but uthi uzongibusisa ngayo angithi lela demon behlala ngitshela ukuthi uzobusiseka wena. Ngithi manje bekuwe uNkulunkulu lokhuluma nami ukuthi nani le ngithi ngizobusiseka kuyo kanti kanjani manje sokukhuluma le ene lena iphimbo nyalizo ukuthi akusilela lela belikhuluma ngenye indlela ukuthi yes bengilalela makaleli likhuluma different ukuthi line power enkulu ukuthi lento le into le izwi le likhuluma iqiniso ukuthi lento la kusiyaka uNkulunkulu. Kulapho ngibona khona ukuthi hayi kunento kwami ngizama ukuphuma angikhoni ngizama ukuphuma iyabuye lento ukuthi uzoyithatha phi imali angisasebenzi umsebenzi uzowaphela khona manje sengibuyela ukuthi nani akusasebenzi akusana la ngithola imali khona nala ngizama khona ama boyfriend umuntu nje phela angakuphinda imali angakuphi nje total imali. Okay ke kwenzeka ukuthi ngithole appointment yokuza la ekhaya ngihlangane nawe ngayithola le appointment ngafika mina ngiexpect ukuthi uzongibeka izandla ukuthi le demon liphinde liphume nje total senajwayele umama mthandazi. Yes uzongibeka izandla liphume le demon. Mangifika lana ngibekela inkinga yami ukuthi mama mina inkinga yami ikwenza kanjona nanjena ngiphila impilo enjena nasekhaya kunzima kunjena and wathi kimi ufanele kumukela uJesu. Ngasenhlizweni ngithi Nkosi yami lokho futhi ngimukela uJesu mina masinyamazi ngisho njalo ngithi uJesu nyamazi hayibo manje uthi ngimukela uJesu ngifuna asuse lento lena le ephila ngini ngayazi ukuthi angikhona ukuphuma kuyo. Wathi mntanami ukuthi ukhululeke fanele uthathe umukele uJesu ukuthi kube umsindisi wakho. Engaba nobungabaza enhlizweni yami angibonisi nakhona bongangiboni ukuthi nginobungaba ngaba nobungabaza ukuthi umama uthi awuzange ukhuluma into eyiningi mama kimi uzobasho njalo ngathi kokho mina ngifuna ukuhamba ukungena la emajini ngizokhonza la
then wakhuluma lelo lizwi kuphela wathi masikhuleke sakhuleka wathi kimi ngifanele ngize Sunday sekuyilo sithathu i-appointment yami kuyilo sithathu wathi ngize Sunday ngizovuma ngizomukela uJesu Kristu njengomsindisi wami wathi ngizovuma nezo amen wathi angeke ngithathe ngimukela uJesu kuphela ngingavuma ngivuma izono zami athi Nkosi yami mangiphuma ngithi bantu gogo hey lena ke mangizophuma ngegate kweza umoya wathi kimi lo Jesu lo oqala ukuthi wena uyamazi akuso Jesu lo owase Calvary owase siphambanweni bona uJesu gogo athi uzomukela uJesu wangempela lo wafela izono zethu amen ngazwa izwi elinjalo ufike enhlizweni nami emoyeni wami Jesus maliqeda ukufika emoyeni wami gogo ngaba nokuthula iphisi enye nokujabula okunye ngiphume egatini wakho lapha enkonzweni ngijabulile ngiyindlela ngibona ukuthi kulo sithathu bengathi iSunday ngaba kusasa ndiwe bese ngizwa ukuthi nginenye iphisi nokujabula Jesus ngathi Nkosi yami yini lokho ngathi lana uNkulunkulu ngempela uyaphila ngahamba ngaye ekhaya ngakhuleka kwaba iSunday ngeza ithi makubizwa abantu abazomukela uJesu Kristu ngaya kwaba yimi number 1 ngihamba ngaphambili ngawumukela uJesu Kristu amen mangikhulekelwa ngaba gogo ngakhulekelwa yazi ngakhulekelwa ngaba nokuthula ngaba nenjabulo ipeace enyakakaze ngibe nayo empilweni yami angaze ngizwe into enjalo empilweni yami ngakhulekelwa ithe kuthiwa bengibhale izono zami okusuka ekuncaneni bami ngibhale izono zami zonke ukuthi ngaqala ukuthi le game ngaqala ukutshontsha kanjani ekuncaneni bami ngavuma izono zami zonke oh my God then ngahamba nenkonzo zasematsheni ngiza every Sunday ngihlambuluka amen ngasizwa ukuhlambuluka mina amen sifundiswa ukuthi nani enkonzweni ufanele uhlambuluke uhlambuluke isono sahlambulukwa because inhlambuluko yiyo enamandla esusa umuntu esonweni ukuthi nani mahlambuluka kumuntu lo ohleli kuye ohlambuluka uNkulunkulu ukuthi akuhlanze igazi lakhe ukuthi ube right awutsheli lo khuluma nawe awutsheli lo khuluma nawe ufakazi ukuthi wena isono sivumile amen ukhuluma utshela uNkulunkulu then lento lena yenhlambuluko ngayizwa interested ngelinye ilanga ngikhumbula ngigembulile akithi ayiphumi kahle but interested yakhona iloku iyahamba yayizwa ukuthi iyayehla kancane iviki liyaphela nje ngingagembulanga okay kufike kuzoza i-temptation yokuthi kunomuntu wangigcina kudala sibukile kodwa uzongibhadala nini imali yami kufike leya frustration leya i-stress leya ngithi Nkosi yami ngenze njani kufike lela futhi idemoni lela ithi nani shona khona ukhona lapha uzoyithola khona ngikhumbula that Saturday ngibhesha umama angisakho bekangithumile manje izinto zasendlini angithi sengikhulumile iqiniso ngihlambulukile uNkulunkulu ngakhuluma neqiniso nakumama yonke into ngahlambuluka nakumama ngamtshela into yonke okay into ukuthi nani wangithuma that Saturday yadliwa imali futhi lapho ngezwe engathi kunezinto ezithu ezilwisana kimi ngiyabona ukuthi umoya kaNkulunkulu nomoya kaSathane olisana nalento ukuthi nani iphume kimi ngiyenzela ukuthi phuma Sathane thangiphume Sathane thangiphume phuma gambling Sathane is gambling ngeke ngathi ngihlambuluka kusasa kwafika into ukuthi nani uhlambuluke nalento lena gogo ngafika ku Saturday Sunday ngafika ekseni enkonzweni mangifika ekseni ngahlambuluka ngathola ubhuti Sandile ngahlambuluka kubhuti Sandile ubhuti Sandile akakhuluma ngento ezinto uthi sisi lento le idemon upha uSathane imali yakho support uSathane usupport iSathane yeka ubhuti Sandile akhuluma ngathi yeka lento le amademon amen yeka lento le makasho njalo gogo bongakhuluma ubhuti Sandile ngayizwa iphimbo elikhulu engathi uNkulunkulu athi yeka lento lena idemoni ngathi uNkosi Jesu ngicela ngathi ngiyaliyeka ngakhuleka ngakhala
kwaba ngakhala ngathi uNkulunkulu ngisize ngiyeke lento lena ngiyeke ithe ngephasika saya kuphasika then ngabaptize ematsheni angisala interested into lena senginobuyinyanya iviki laphela amaviki ayi2 bengidlala every day aphela amaviki manje aphela amaviki iviki lokuqala lesi2 angisayicabanga nokuyicabanga sengihlala endlini uhambile ngiyakhuleka mangiphuma endlini uma ngithumile ngiye emamall ngiphuma endlini ngiyahamba ngiye enkonzweni uma uye emamall manje imali awusayitshontsha angisayitshontsha okay angisayitshontsha angisana ne-interest yokuthi ngitshontshe imali sokunomoya ongikhalimelayo ukuthi le nto irongo afanele ngokuyenza awusafanelanga uyenze wena ukuthi ngesisuthu i-scripture lesi sithi usewuluhugreste umupua emutsha tsagale di fitile tsohle di ntšhafetse so kubuya le scripture lesi angisakhumule le scripture lesi sokuphi but ngiyasazi ukuthi angisesewa kaSathane sokukristu zakudala zindlulile usibongile loyana ebakatshontsha usibongile bekagembula akasekho yes sengikhuluma le scripture ushile manje yes ushile sengikhuluma le scripture lesi yiso singipha amandla ukuthi ngizikhumbule ukuthi who am I yes songumntana kaNkulunkulu angisesumntana kaSathane because sengiyayazi ukuthi le nto le sekwasasathane akusafanele baqala ukuthi bengayazi ukuthi bekuyini bengicela ukuthi isibusiso kaNkulunkulu okay kwenzeka ukuthi nani sengifunda iBhayibheli ngakhula uNkulunkulu wangibonisa ukuthi kune scripture esithi indodana mayikhululile ukhululekile kanti ukhululekile impela when the son has set you free you are free indeed yes ngakhuleka nyalo sescripture kaNkulunkulu ngempela ungikhululile angazi umoya oyingcele ngicabanga ukuthi umoya oyingcele uthi kimi khumbula ukuthi ubheke ukuthi unamalanga angaka ungabheji mangibheka whole month angabheji Nkosi yami ngiphaphama ngithi hayibo kanjani kwenzeke kanjani angisana leyo interest leyo mangithi ngibheka ama results ngithi mhlawumbe ngithi ukuthi ngizwe ngiyinyanya gogo lento ngathi ngendlela engithanda ngakhona sokunomoya wokuyinyanya sokusebenza omunye umoya onamandla ophawufuna ukundlula lo wami uyalo yakhe okay then kwenzeke ukuthi nani hayi ngithi Nkosi yami uNkulunkulu ungikhululile lana amandla kaNkulunkulu bengeke ngokwami kwenzeke ngavuka kwaza iscripture esinye saku Galatians chapter 5 verse 1 maloku iscripture lesisithi ha ulukulu kore emanke hona tukulo hong ya Jesu Christ ya Kriste usikile lisikela buyela la bofsha njokunya buhlanga njenge usabuyeli laphana kulela labo uboshe khona uNkulunkulu uJesu Kristu umkhululile the son of God has set me free angisafanele ukuthi fanele ukuthi maintain into yokuthi ngingasabuyeli lapha because mangibuyela lapho ngiyofa because izwi la kaNkulunkulu lithi nani uSathane uyobuyela emgqilini futhi ngiyogcilaza and ngiyogcilaza kundlula because uSathane izwi la kaNkulunkulu lithi kuJohn chapter 10 verse 10 ukuthi uNkulunkulu uza ngokutshontsha kahutswa kahobulaya but uJesu Kristu he came ukuthi nisibe nempilo sibone ukuzwisisa amen bazalwane then manje ke kwatholakala ukuthi manje impela uyaphuma until now koko uyayenyanya nje manje uyayenyanya koko angidlali and uNkulunkulu ukuthi mkhana Jesu hawulukulifela 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 konke hawulukulifela he sent me akakhululi phela ukhiphe akakhiphe esonweni kuphela khumbulani ukuthi bengineyikoloto manje lezi ikoloto engaka njengoba silokhu sindisiwe nje waphela umzalwane onesikweleti akangena ezulwini usuyikhokhile nje ngikhokhile koko lo ngisiprocess yokuyikhokha uNkulunkulu njengoba ngithina akakhululi kuphela ukusenda ukulethela umuntu uzokusiza koko bengacabanga ukuthi empilweni nami kuba kuzaba nomuntu ozeza azomsiza athi na imali bhatala lesikweleti awuyesabi awuyizulu awuyingcwele ayenze ngakhona destiny helper le uNkulunkulu angisendele yona
wathi ngicela ungipha ama-account wala bantu lawa hamba ufuna ama-account ingezi kuwe ngokungathi ulingeke washo nje angifuni ukuthi uzolingeka futhi ukuthi uzongena lapho uyesabela amen awuyingcwele lama wayiphatala yena nge-through kuye ama-account aloku ayifaka kancane kancane njengoba aloku afana ngithemba uNkulunkulu ukuthi ngiyabonga uNkulunkulu angikhulile ngibonga uJesu Kristu unamandla awunamandla yikho lokusitha Nkosi akahlula ilutho ngicela ukuthi ngatshela abantu ukuthi manje ekhaya wabafakazela manje ukuthi seniphendukile ngabafakazeli bayabona nabo sebayabona sebeyabona ekhaya sengispread ivangeli manje yeah kuthiwa into fanele icale ekhaya cha yes before uyikhiphela ngaphandle fanele iqale endlini amen babone ngawe ukuthi phela sengiyi light of the world sengiyi light of the world fanele ngikhanyise ekhaya kuqala before ngikhanyisela abantu ngaphandle yeah then ngikhuluma lento umama naye uyabona ukuthi nani sengiphendukile angisasosibungile lana nabo bhuti wami ngesikhathi nalaba siswami nala ukuthi bane doubt ngibatshela ukuthi angisagive and bayabona ukuthi angisagive because bengithenga ama-voucher umntana bengimthuba every day hamothenga i-voucher bebayazi ukuthi nani mangiphuma ngase ngigate ngiya eshopeni ngiyothenga i-voucher ngizobhesha online ngiya eshopeni ngiyothenga i-voucher imali mase ngiyiphathile ngiyakhona ukuthi nani abantwana ngithenge impuphu ngiyazi ukuthi abantwana ngifanele ngibadle endlini manginolo ngiyathonga ukukhona ukuthi ngithengele la uNkulunkulu angibusisa khona ngikhona ukuthengela umntana icathulo umama sayabona into engathi ngayazi umama bayabona endlini ngabatshela ngivangeli leli elitholile amen lasematsheni amen ivangeli leqiniso amen ivangeli lomzalwane ukuthi uziphatha kanjani amen ukuthi umntana kaNkulunkulu ukuthi udela zonke uyeka uNkulunkulu ukhiphe esonweni and awuyeli esonweni ufanele ukuthi ube ungcwele uphile ubungcwele ukuthi ubone uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyasebenza uyaphila unikele uNkulunkulu inhliziyo yakho yonke awuzuka uNkulunkulu nje ukuthi ufuna izibusiso mina inkonzo le yasematsheni gogo iyangisiza ukuthi mabe ngithandaza mina bengithi uNkulunkulu ngicela ungisize ngiphume ekoloteni bengikhulela into leyo wakwenza ngempela bengisho njalo and mangifika la bese ngingasawuthandaza umthandazo lokho uNkulunkulu ngicela ungikhiphe ekoloteni bengithandaza ukuthi uNkulunkulu ngikuba unithuse hore ke uphilele kusebeletze mohangu o ntsompulukile ngona lefatshe mo bane umpulukile mohangu wa hao ngikuba gona no ko philele ke tsebe nnete ya hao ke tsebe tsela tsa hao ke tsebe ditseleng tsa hao ke phile thato ya hao bane umpile mohangu wa hao gona ne pitso ya hao mbitsitseng ka yona lefatshe mona ke tsebe gore ke khona go philela bese o mkhuleka ngkhulekayo ke o mfe matla thapelo ke gapele ke tisetse thapelong batho modibe e ke phetseng go bona ke phetseng le bona ba ntse bang ke yo spreada gospel ya hao ba ntse bang gona ne wena modimo ya phelang ya matla ya sa sitweng ke letho bese ngasakhuleka ukuthi nani ikolote zami ini bengiphila njani uNkulunkulu wazibonakalisa wazenza zonke wayikhokha zonke manje wayocela nentethelelo kulabantu la ngayicela nentethelelo manyiya wayoxolisa ngayoxolisa manyiya kubo ngiyofuna lama bank account omunye umama omunye sisi umama yonkosi lo mama loyo sise waze wakhala kokho ukhumbula ukuthi mabengenza leza zinto bese bengizenza kwabazalwane abanye babazalwane yes bekuboleka imali ngayibuyisi abantu abathandazayo gogo abantu abasaba uNkulunkulu mina ngenza lezo zinto angisaba uNkulunkulu maka ngiyamthanda ngiyangisaba lo mama lona mangifika kuye ngithi ngicela account number ngizokubhadala kunomuntu ongibhadalela igonto zami kanje wathi ngisho is 2 years noma 3 years khona manje asangiyekile asasana ndaba naye engasenandaba imali yakhe I believe ngathi ngathatha i2000 kuye yes umama lo athi uze wakhala ngicela inthethelelo kuye ngithi ngicela umxolo ngazo zonke iminyaka lena ukuthi ngingazanga ngizokuphi imali yakho but bengingazi ukuthi bengihlele ngoba nginayo ngafuna ukupha bengihlele ngoba ngingazi ukuthi ngizokupha but nginethemba lokuthi uNkulunkulu one day uzoyenza indlela ukuthi ngizokuphi imali yakho ngihlele enhlizweni yami bekusukuthi ngakuthi angifuni ukuphi imali yakho wakhala lo mama wathi wakhuluma sakhuleka wathi uNkulunkulu akakazi wabona umuntu ofana onjengani ukuthi ngiyabuya futhi ukuthi atha this is must be God oyenze lento lo uNkulunkulu ophakathi kuwe ngathi amen sakhuleka ngempela bangiphe account bangipha ama account wabo imali zabo zangena sayingena imali yabona ngacela ithethelelo kubo bangithethelele ngempela kakhulu ke uZulu Jesus
uNkulunkulu namandla gogo. Ah. Uphila. Yeah. Namhlanje Phakeme, angikholwa, Jesu. angikholwa namhlanje ukuthi yini. Hey. Ngathamanga uNkulunkulu. Nami mangibheka angikholwa ukuthi uNkulunkulu umama lo wathi kimi Sibongile muthi uhlolo lafasa ngathi Hey. he has already been uthi saka Oh my God, Jesus. Ya, kunjalo ke kuJesu. Jesu yamangaza. Amen. uJesu isimanga. Ngibonga uNkulunkulu angizise enkozweni yasematsheni. Manje babona ke nasekhaya umama naye kade sinaye Sunday. Yes, babona Bakhetha uJesu basindiswa. Umama bakhetha uJesu basindisiwe. Yes. Umama nobhuti. Yes. Awubhuti bami boyithuno sisiwami nomama. Umama babona amandla kaNkulunkulu. Babona amandla kaNkulunkulu asebenza kimi. Yena ongabonakali ngamehlo bonakala ngemisebenzi. Imisebenzi yakhe yabona ayibonisa emndeni wasekhaya. Babona nabo bamangala ukuthi nani kwenzeke. Ngathi uNkulunkulu ophilayo oyenza kwenzakale. Umama athi ngifuna uJesu lona. Hayi lo Jesu lo mina ngimaziyo lokusihamba. Athi ngifuna leJesu. Umama bekakhona Sunday. Uthatha uJesu basindisiwe ekhaya. Bekakhona Sunday nobhuti wami nabantwana bami. Ngibonga uNkulunkulu ngomusa wakhe ngesalvation ayifake emndenini wakithi. Kasi Nkosi yami uJesu Kristu uyinkosi bazalwane uJesu Kristu uyinkosi. Manje ke sisi uthini kulabantu laba kulaba abangi ngoba baningi abantu ababanjwe ileli demoni sisi. Usazofakaza ngempela. Amen. Baningi abantu abangenwe leli demoni. Ngisha amakholwa, ngisha amakristu. Amen. Ngisha abazalwane. Bangene kuleli demoni kodwa bathi banoJesu kodwa bahamba omatshonisa. Amen. Uyamuzwa uNkulunkulu masungene kuye. Ukuthi akasifuni isikweletu. Wakuthintela umuntu ongamazi. Wafika kuwe lo muntu wathi uNkulunkulu uthi ngizokubhadalela izikweletu zakho zonke. Amen. Manje kuyamangaza ukuthi khona amakristu athi asindiswa noJesu kodwa abhajwe komashonisa. Abhajwe kwi-gambling. Amen. I-gambling isono esikhulu nomashonisa isono esikhulu ngoba kunemizi evaliwe ngegambling. Kunama-divorce ngegambling. Ngoba umuntu wakhona mayesengene egambling akabe sazazi nokuthi umama. Akabe sazazi nokuthi ubaba. Akabe sazazi nje. Ukhona omunye ngake ngavuka ekuseni la ngithi ngiyakwakhe. Ngo-6 o'clock ngathi ngifika kwakhe kwakuthiwa akasekho uyogembula. 6 o'clock umama. Amen. Lokukhipha ekuseni. 6 o'clock kusho ukuthi umuntu akasalali. Yes. Ebonto enjalo. Manje ke sesiphetha nje. Ungathini kulabantu laba? Koko mina ngathi ngicela sivule izwi lika 1 Timothy chapter 6. Yeah. Verse 8. Jesus. Ngizoyifunda ngeSuthu nami ngiphethe ngeSuthu. Yeah. Izwi likaNkulunkulu isihloko sithi baruti ba kgelohileng lerato la leruo mo le isang teng. Timothea a ke a batle menono ya moya mme a etse ka botshepehi. Amen. Verse 8 ite mme ha re ina le dijo le diaparo a re kgolweng ke tsona. Verse 9 ite empa ba ratang ho rua ba wela melokong le lerabeng le ditakatsong tse ngata tse sa utlwahaleng tse senyang tse tibisetsang batho timelong le tahlehong. Verse 9. Verse 10 ite hobane lerato la leruo ke motso wa dibi tsohle. Ba bang ka ho le lakatsa ba kgeloha tumelo mme ba itlhabile ka mahlomola a mangata. Amen. Lifundeka kanje ngesizulu lithi kepha uma ninokudla nezambatho uma ninokudla nezambatho aseneliswe yikho, kepha abafuna ukuceba bavela
ekulingweni nasesihloleni nasezikhubekisweni eziningi zobuwula ezilimazayo ezishisa abantu ekufeni nasekubhujisweni ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi abanye ngokuyifisa badukelwa ukukholwa bazigwaza ngeminjunju eminingi. Amen. Izwi likaNkulunkulu lana liyasho bazalwane ukuthi ikholwe kise rena lesona ukuthi lokho sinako sikumukele uNkulunkulu lokho ungaso because manje uma uya to the extent ukuthi ufuna kubatla uruwa kuba nzima kula kuzofika khona ukuthi nani utlokena timelong utlokena ka hara meleko ka hara dintho tse nna ke kene ke fitileng ka hara tsona kuzoyenzakala ukuthi nani abanye abantu gogo njengoba ngikhuluma nje nana imizi iphelile abanye bahlala ezitrateni abanye bashonile i-depression yes yaleli demo mina ngibonga uNkulunkulu ukuthi angizange ngibe depressed ngale ndlela ukuthi nani yes bengine stress ngine frustration nento eningi but uNkulunkulu ulamphuluka ngifike khona manje imizi iyaphela iyaphela kunomunye umama beka oh my god iyaphela ngicela yo haka sikirali lo gata le go chelete bazalwane imali isono amen imali isono imali nesono ukuthanda imali to extend ukuthi uthande imali kundlula uNkulunkulu isono awufanelanga ukuthi uthande imali eneliswa kuloko onakho amen kokufanele eneliswe kuloko onakho because izokufaka enkingeni and manje uma umzalwane ukholwa uthemba uNkulunkulu uthi uthemba uNkulunkulu ngapha ugembula anyeke ukhonakala sihlangana lento leyo kuzofika lapha ku chapter 10 ethi babangi kaholi lakatsa bakhelwa tumelong uzophuma akuyeke ukhonakala uzophuma akuhlalelani uzophuma because manje anyeke ukwenzeka ukuthi uthembe into ezithu ngesikhathi esiyi-1 ngeke akukhonakala ivangeli ngakho lifeka nje emhlabeni amen libule ukuthi izinto usathana zenza kubantu abangakholwa nasebandleni kaNkulunkulu yazenza amen ngisho kubazana ngiyengibona mangidlula la kubolekisa khona imali amen engishaya uvalo ukuthi hey awubheka abantu bagcwele kanjani namaKristu lawa agcwele la azoboleka imali ngenxa yokuthi bahlulwa izwi lenkosi elithi izwi lenkosi celani kimi konke amen amen koko ende kwenza ukuthi kunabanye laba abamashonisa amaKristu bona selva abashonisa yes laba basipha imali kukhona abanye kwabo abashonisa bamaKristu bathanda badla ithukuthuku zabantu badla imjuluko yabantu badla amandla abantu koko ende izwi likaNkulunkulu lithi ku-Matthew chapter 6 verse 33 sifune umbuso wakhe kuphela sifune umbuso wakhe kuqala kuphela ukuthi sizadlani sizagcokani sizaphuza ini lokho singakucabanga singakufuni koko because uNkulunkulu uyazi ukuthi sizakudinga uzasipha ngesikhathi sakhe kanti sifuna umbuso wakhe koko seyishayile iminute lethu sibonke kakhulu ukuthi uze ube nesibindi sokuzoyiveza le ndaba ukuthi uJesu namandla uJesu akahlulwa yilutho akukho okumehlulayo into ayifuna nje uJesu ukuzinikela kuye umethembe ukholwe impela siyafakaza ukuthi kwabaphethwe yiyo leli demoni leli lasemkhathini abeze kuJesu hayi bazokhulekelwa abeze kuJesu nangu sisi uyasho uthi akazange akhulekelwe watshelwa nje ukuthi ikhethe uJesu uvuma izono zakho ube umntwana kaNkulunkulu labaleka leli demoni layihambela namanje mina izolo mangibheke enkonzweni ngikubona enkonzweni uhamba nomama wakho
uthi nangu umamakho. Mina ngisakuboni ngendlela osumhle ngakhona, ngendlela osukhuphele ngakhona. Phela wafika la ugrey, amazinyo lawe brown. Hey, uJesu namandla, uyakwazi ukuhlanza umuntu uJesu. Uyakwazi ukuhlambulula ngaphandle nangaphakathi loya. Akafani nenyanga ezithi qhuma, zithi zikuhlanza ngaphandle kodwa ngaphakathi bekubolile. Hey, siyabonga siswami, inkosi ikubusise, inkosi ikubusise. Bathandekayo siyabonga kakhulu, nani futhi inkosi inibusise, inibusise. Amen. Amen.